Hato hanya sen lenter kelempat mat 6 rem ke Al Hilal ke AFC Champions League pen krek ke Real Madrid ban yo Rung ke semi final ke Copa del Rey pedang sengba ia piki para lok ki baju sengau tenat ban pe ki video hakane ke channel ke jengkerpat ia pi lada pempat dapat subscribe sengba ban subscribe ia kane ke channel kenang ba pin omdo ia ki video ki ban so update hakane ke channel hab pai ke Jingiakhun ke AFC Champions League pedang ke kenhun barim jong Neymar kata ke Al Hilal Persya ke Persepolis hakane ke Jingiakhun ke Al Hilal ke lelaban pelemsuk ia ke Persepolis Hato dasau lekawe gol ia kini kisau teliki gol jong ke Al Hilal layak bantap lengba Malcolm dang hakim menit ke Bacipau bots ke gol jong ukan selo hakim menit ke Artusan bat hakane ke Jingiakhun Aldau seri layak ban kerwit Hato teliki gol kata hakim menit ke balah pepra bat ke menit ke Basapusan plus iway bat ia ke cikol jong ke Persepolis layak bantap lengba Okelesiani hakim menit ke bekendai peu lengba ke penalti kumta lengba ke ne ke nam job Persya ke Persepolis ke Al Hilal ke layak lenti hakane ke AFC Champions League klem dapat mat ia ke nam rem watang ci senro Hato hanyau teli ki Jingiakhun ki baladam badda ke badonro haka kerdan ke bahakledo jong ke met ye kan point deka bayaran kat point bad ke Al Ali Saudi damar kat kendai point nak hanyau teli ki Jingiakhun ki baladam haba paipat haka Jingiakhun jong ke French Cup haka raw 16 pedang ke PSG Persya ya ke Lehman haka ne ke Jingiakhun leng baka gol jong udu haka menit ke Artusan bad leng baka gol jong Barcola haka menit ke hanyau pawai ke PSG ke lelaban pelem ia ke Lehman hakane ke Jingiakhun daar la not goal kumta leng bakane ke jengjob Persya ia ke Lehman ke Paris Saint-Germain ke leyok bandrung sendon syaka quarter final hakane ke French Cup jong menta U6 haba paipat syaka Jingiakhun Shibit kemet hakapor citeng senia ke Real Madrid haden bakal syarem hakamat jong ke tim ke bakam telot haka Jingiakhun jong ke La Liga ke badang syudam mentakan lepen krek yelade bakan ya aireng Persya ke Leganes haka Jingiakhun quarter final jong ke Copa del Rey Shibit kemet kata hakapor cibaje citeng senia kumta ke Real Madrid kan hak ban tersitom bat kan hak ban ikon tengek bah hakane ke Jingiakhun kenang bakan lak ban penlem ia ke Leganes bat kum joro bakan yo bandrung syaka semi final hakane ke Copa del Rey jong menta U6 lak bat ong baka Leganes kadai ke tim ka bakam telot handrai ke Real Madrid kamdai bang Kensting Iaka yo bakan cia kum baka jia haka Jingiakhun ke badang syudam namar dan kapor wala ubaritam lane ubatrut bortam ula ban penlem wat ya urat ba ubaklan bor ba haba paipat syaka Jingiakhun semi final haka sekan lek jong ke EFL Cup kandai hapneng ke Arsenal Persya ya ke Newcastle kanai ro ke Jingiakhun kandai hi Shibit kemet hakapor citeng senia kata hakapor cibaje citeng ia kane ke Jingiakhun la Jingiakhun ka Hasen James Park ke badai ke stadium jong ke Newcastle bad hakane ke Jingiakhun kan sadai ke Jingiakhun ke Jwat ba Hato kata ia ke Arsenal bakan yakun Persya ia ke Newcastle namar bakadai hakayeng jongka bad sekawero ke Newcastle ke latam lepa ia ke Arsenal daar terliki gol namar haka Jingiakhun fast leg jongki ke Newcastle ke lelaban penlem ia ke Arsenal daar lenot gol halayeng jong ke Arsenal kumta kan salong ke Jingiakhun ke Jwat bat ka bae ba Hato kata ia ke Arsenal bakan ikon Persya ia ke Newcastle hakane ke Jingiakhun haka ba ke Arsenal kadan kam ban job ia ke Newcastle hakane ke Jingiakhun Hato lai teliki gol shaneng la bat ong ba ke Newcastle kadon shibon ke Jingkerman bakan yo bandrung ke final hakane ke EFL Cup jong menta U6 handrai ngen sepai Shibit kemet hakapor citeng senia yo lese baka Arsenal kan wan pai deka Jingiakhun bor bat kan lak ban penlim kepot ia ke Newcastle hakane ke Jingiakhun namar hakane hi ke ayam Jingiakhun jong menta U6 ngiyo i baka Arsenal ke Klan bor Hato kata kublai cibon ya piki para lok ki bajus ngau tenan ban pe ki video hakane ke channel ngin skendopat hakawe ke video kublai cibon